Bia Kamal nermala ken yam we kayeni dial konti lien karwa ni gwasme ban rati me ban jeling jodana gode nywa yekel amanda na shoda lat ka panyi jar non tem gono bia ngai gwasme panyi jar adon ware you know ka jom chalat ngai kona pan shirenyal shabok la renyal kirmi yadit en wala ka jom sha nyoko melat ke je chara do shirenyal che nyoko bok bogrenyal ko jenche bong na kare orenyal by the way so amijak by the way shimogwa anon renyal shibok pan ka jowo dana shi kona ngach ala deni Uganda kan te karenyal kala garo so kaneden content gen helicopter ke gunship wukan ware wukan kama gwannatin content tekaten so na mene me be chana jenen shi kona nen kanasir no chikon en ko lang chana en ko lungu shuk chikon nyoko en baka ka fan gak ol fan gak ni fan gak dio jete dial ti ngai kono we are very familiar kamana lat ke kuumɛ kirmi yadit okay ala kuumɛ jane chikon ti chikon ganen anyok pan ka je chana me dana chitok chikon nen ke pan let's say pan me chi kuumɛ che wore wit ka panye jar gwan mi sho boktin boga karenyal boga gotin content gat no tiketin dear ka gar tiene dear ka men they don't care about anybody okay chicken dear kan ware so chang na kan ware ba gui kan won ware shikana kola la nika di shikana chicken kan na kona nika jen tuk paire we dan benaka jen pai bakala wala kon wala chen jen dangra wi ngon ka pai bakala ron kin dangra jen dangra wi di ngode wa ka men na ka kon right now so na me ngai kon dialo den go ngum na ka kon na ka kon ko kon ware lar kan wone ne ne ti shunkan kel ka Dr. Yang Machar of course Dr. Yang Machar Nuer de kon dil ne ka kwida bako jan Nuer shir me dana chatuo karon kin dangro wide wal joke dan de je tel Nuer mi cha pele ne me chatuo teram cha pele no jin Nuer mi shunkel ke kiir ke jin Nuer menena nakanera nera nakaje so ngai content kon charen lat chime dong de kon blarno ei iname let kiir kuje no kiir le de ngeje target kelu wo banwar bakanak anami yaram dodien anami yaram je ne shilinga je nong da larno cha nang nware so ji kona ngach last 2 months gwade dani nakanwar tin ka kanasir dio je to kon gane jan dang ru kele te wich ta ga ti tien tigitin te man tigitin chana tuni ken chana kenen an loiran dere jet keme shala da kirmi yadit she simple thing a community dan na kama kon ware buka ke kamati cha pelwi mo ta cha gol no de ka yat ne itla hali wan ken pin che kon nen wan cha wangat kon ramen menana tuok manajan bo de lar wala nu chonga kel ke kum kirmi yadi ke kwa kirmi yadi de kwa chonga je kel alo aram kel ke je mana madera kwingone nuari gor kona bana wake up kon toko kon tenga kon ka duomi mashajan shi kwar kono konti ne kelga kirmi yadit te kan lo chicken dier ka ga noren konti lunisha mi chu raji karan be jogno ka yenta gare ko anwer jejen bor jaram dan te kare ka ngum ken kan de jaga jawo gwade dan atu gone ga jen 2024 no ke December shi ko ngaji before December bo te ko ngwane ko nen to kan shang ka shoot community ngo la de jen tere we kan asra gerket ponja tikene pon kirmi yadit ko gwaze dan ta malteten ene kan maltel tel mishale wo long naro den ko dakte ma chatere wi kijuba so there was peace but chingwarden beturn gwade dan kirmi yadit de gujen wo wona ka kuin kware ka pincha letel ko muteten alo chi pincha kwa ne de la kalash kaneden kon tilla jidawuch kene de ne SSPDF ko de ne SSPDF tilet kan ga ti jagalong Mike and Manat miji jalbo je bo ngoda dwai keji wuka mai gonden content community tin wuken yelo wuken gor kare bo kotel masham kana so kan goten content wuken gakten kane content la ji community me shagu chawne iti china rabling ka ko kan china na ka long ko gwam barka ka so mai kona naga gwade da me chi kor me je toga 2013 2014 15 16 me ba mal kula tan benega 17 to benega 18 me ba revitalized peace agreement me baje kula tanchi konde diale kon lat krudin chana kenen den chawe en wonena
ko bi malbe ben ba transitional government ba jalat ba power sharing ba jalat anyok ba force ba integrated ke ba mat gwaskel ba constitution la permanent constitution ba je tukelani no chwa chu no ko ngai ke jeno ba jalat men ne kon dew ngai kan na le roda te tana la jalar no kun wari jela ngaji di ite ko mutual integration of force ite mutual unify force ngai kenede ngai keno dong nueri quicken ngak nueri sika gwar lincoln ten kon lat ko de ngai ken ka special ka kwi malka en ran tuide te shunga ko riwne ndial te ka kem te na ko ji kem shu natin so en ran goro jeno de so dande te kamal de na lo dawich en ne te kon la miet ka rodien si gor no de nuer de te mu jekana mo gor kano de tre ke juba sham kan ngwane ko de nuer kula te ka kem de ga dongtin gwan mu tigare chu katen amiet gane ka ji un so jen ta dan te ga mi mo che chuong okay che chuong no mo gwada me gor kon liengde obiadil ngan me dan me chingwane me shi ka jek ka ci community che tejano go ne unify force ke national army aje kwa deploy rewe da kanasir ko jen gwada dan e gor kira no ba kor ba je tuktin ko ngeje ka tokde kir sha nok anware merio ke western equatoria ngachi jogdi me joje ke kuumɛ spela yo ngachi jogdi teleran me kan ngaje no tele shapju kana shugut eno ka penal jen gwada dan tin wote gutin ke jen gwada dan to kumdi te tena ngaje je point anybody know that a notion where they cannot tolerate all this gwan no kwa targetin na katin teleram dir getek den so chikana guje no michi kuumɛ chene ling ngono binay nam binay lat keteda okay ajen jo wadane chikan michir gana me chikan lat kaja so ngai konti diala konti chitok so michir gana me ajen do be dane chiko to kaja chune de ngwan chu liu ko gwade dan chiko chitok no ajen kula wona ko ba dak tek ma char baje yenona kana diala ti to ken kangu kana sir ka panal men bu kenyo ko jiana bnawo ko fangak bnawo ka mayom ke ka panyejar na gwadi ala kontin cha chu betama to korten to gane to ka nasir ka do be dana sikim yadi te goro jeno ba wuj ba jar another thing to dial lat ka ki bolmel ko bi bolmel baje install ala kuar shay ngaj ba cha ko nyala vice president re kumaka anyo gen cha anyo mu kwa ngaje kirmi yadi che promote ka first vice president ka SPLM ngai ko na dial kon lat kru deno ke tactic this is organized and plan it staff to gorgano bitwalk ko cha gorno bete kamal bitwalk kim yadi cha lar point no chana gorno belet kelka dr yegmachar rena dr yegmachar te ka ped dangro wala ped jok ne ko gwada dana cha yen ga je ka chang nyan dangro bakkel ka pay jok up to now kana konluñ bu yenede anga me yar kamal anga mi yar mal so kim yadi kan ne kon la ji kwar kan mal kan gor rena mugi kone na ka ne kon ke gan shimni ke le kopchari te ram ro changa ram tot en ne de kontin ala IGAD, Africa Union, European Union, international community kelu kan dia chinabi chinawde red ke kir ko jogo jeno jin loñ Dr. Yegmachar bi malba ben right now to kon ko ba Dr. Yegmachar ba jeluñ so that is the plan akode maldare ben revitalized peace agreement de you time ti dia de chu go everything will be smooth ache janda na gor ke kir jene be bolmel be jenang wi kwam ko bom kanang de wikom ko bom bu ngone dun Dr. Yegmachar me metere ti jeno point de kuumɛ de party de point de men chalka SPLM bete ko kor to wante bu tokten mu wengot bolmel tenyam ka gor jeno be jakwan chete tem ngai ko na tem peda lonko ba kuin kwar ba jalat ka kuin kwar je tung je ko de ramdana de ka kule kun jaga tijen ne diala ko kente to bonde ko ken te der ka so a plan muted and plan ko by election ba jerik ko sentama te ga ne wante chen nang to wangi ke Japan wangi ke Uganda tan ka ju ngi ka do bran de election de jerik ke ko this is what is happening there with the day michi your opponent je yen ka chi der ke je ci jala ko der freedom der exercise mandana dong der lat ke community der right ke ne ka do bran de support ke je chi gor so jinguram ma jiram neng na chirun ko de ruch so lat kon kwide me ngai kon jeno walle chane kon cha nyo mi bokake karam dana boke mi de lariye wuri shal ke bol mela ke bol mel jiram dan ci do du kam al acting chairman ke kwi kirmi yadit
so na me de yena ngach cha ne kon cha nyo bongni wala kana la no mu don teram cha mu ka bot ke teram chiliu ban me pana jan ngai kon no teram cha mu ka bot na chi ka ken wala jen ko kuje ko chikan to mu dan ka run wan ka do bran charat ke je kana matetin so ngal jen o kor ngode jatin kor kan na tok ka target ke le ko target na nuare akuma nga kuumɛ South Sudan People Defense Force marai ke kiir mayardit kan ne ga dialten kontila nuartin chunga jakel ajam jawdana gore de nyola yakel en wo doran ngode tele jamal ani biata kamal ban jigmudo den bye bye